opinion itu bakar biak khai population kom hak dang lu 2017 ini kan itum kar biang population ang dam podang te itum kar biak khai kon la percentage tu ada saja ti itu itum pen badet minority itum kana hongkhal adu lang pamaram nang lang pamaram sana 2017 ini kan podang te itum masur bangke itum kar biak khai ke 47 de bang minority bang ke 53 lu persen tang lu te non pinning 2001 ini kan ke kon bakse persen nang bat po bang bat pikan po kopi yone lo ke itum nak kace song pen na thilo Asia movement no kan si thithe nang lang kar biak khai tum so hem pek a join ne pen article 244 a join ne pen UPDS hota so hem pek join ne pen ko an si thithe nang lang non litum KPLT hota las article firman bangkon si tinang lang lasi itu ma phan kar beng long phan ke jok badu a government le nang dosta me council chai ta me assam government la pen central government ma kan chung thoilok itum tuliram hang sar ta me meeting along 15 agosto patai ko an ma nikan ko an ma 26 january nikan ko an ma hempre ka puthak article lam kaningi je bang phukali tuliram hang kar ye gali tim kar beng long ta hempre kar ye gali district ke thom pen ni tum MLA bang photo tum hempre kar ye gali itu MP tum dak hempre kar ye gali sita itu mana jong thuye bange la tinta adi bang lo duita adi bang thuye la lo dispur ke do government tum Delhi do government tum central government pen state government ma jong thuye binong lo sesu ma jong thuye bang tum chak ne article 244 na pe chun jetik ni tum implement me sign sugri dunde kali podang de ni tum KPLT aphan ni tum ke che abdun ta hele velo receive nang tangan ke government aphan hodai lablo jong si nang tum implement me nang apu podang te koda pir thema bang nai ingna maloma nang abdami ratang no manang abji dispura rong nang abi ma Delhi ona abi ni tum chisik ding lo nang abo Assam government central government tum si tum ke kithi phere re hempre ka farman ke kheya farman ye song tum kithi phan kai ta prang sidu si Assam government la pen central government aphan ka chuning ri alam la hello nang tum jong si nang pi chun che vek lo podang te ni tum KPLT aphan kopi man nang chong hoji nang tum kam lo ni tum chulang ding si immediate nang pi chun pi no ni tum kari article 244 e hala article 244 farman bang ke bu phak ka pangreng chainong ka pangreng bi ka pangreng chelong ka pangreng bongho ma khiti claim khinu khiti claim nang bai nang ni lapen ke Assam government nang tum ni chibino